more and some na ebane dos on the obetia bia womono and it said dom command dom kese wa mrasha bedram no one of the aboni e wa galamsey home and so home na any boy omo de boy ye no trene a wo ho ne de si wo manim sa afanu ni nyina aka ho bi na galamsey ne koso na galamsey ho sensem ya na yewra kena shigwe wa no so akasa e de akire amanyoku akese mienu ye wo mayi mu esenye de ehie ne omu hwe na wonom empe anop mesibese be ye nso ho nsem no ebetimi agina ye mampani dada John Dramani Muhammad atodwa se ensu anto operisi a ekumakuyafo niema aban ye se wodi sika ekon won hweye na wanye ne se covid fund so for be de kire ya wono hwe sika sem so de atodwa se o hwe my Ghana MPP amemu we pa de a wono ma ye bi papa enya sem ketoa gomwa wono me wo ho wani abrese obeye mpata wanya mpata ma ne sika botan esan ta akire ye de ho nsem ba Orally school ya chese Oweli school ya ye kase ya no akwada ba ko woni obi konya menteme ho ase ntokwa ba ya watwa nananom wonse do no enkwafo kasa de sobo ebo achechefo ne wonom so aba bonten de ano ye ama amane bi ba ebenezo so ansa na de mayen eja to e wo mankra so ama sto adan be se dunum de ni nyina ahyedwere be ebusia ensamini afoforo bi de kana editie no na ene awie mizo free drink ene 5G mizano wono maso yasene ya de ba besom wo anono ne papa ye wo se wonya bie ema wapom den ho nsam ne CP esita eno no 21st clinic the sciatica expert wo se wo ya de wo to ase wo 3 years ho efa wo to ase na beti ase wo 19 de ha wo bia no eno ne sciatica no bra 21st clinic na won to ase ma wa bra nyale wa hodo nyina danso wo de ka ho ama watimi aka na to wo de ama wo na ye ka se ya no wo de to ahihye so e wo South Africa Johannesburg Switzerland and Zimbabwe fonso benyamu chefenti bresem no ye de one man no ebetu dwana so watimi afre na bibia etimi akoso ye e de ama wo pa kwantuo etu wa bra wo ho entimi masem agent fo anyu sika ni dia na ye Express Group wasefa bedan wonom na bibia nkoso totin fama cloud internet ahoda so womo nebo f na babia nso no wobetimi enya internet no wa bra twitwitwitwiri bia no entimi MSN Saimo na OCP Ghana Limited won fertilizer papa no so no so yasene kuafo mu de nie onobaye no beso abribra na ye OCP fertilizer na wihia koko ha manfo koko teti amanfo wadro ba ko pe 3 eco capsules ya 3 herbal center for de abedwa manso no na wihia sebe ya yemtimi sisi ade nso no ebeka na to de ama wabusia enyumakuo wesi ada Roma na enawie yeso wa betri ama ye hu dwom e wo premto breka se ne mo medi de ohenire mame akua yeboa esiama bronya na afi ajapia apam dada afi yentie kase no enchiremu enoda na speaker of parliament ne dom wo mokotena ase wantena parliament ho wo mokotena dome ne nyina yensiesi a wo moye e parliament fie ho na eho no nkomopi na apiepie mu ene wone ne mpanimfo didi nkomo na ode betudwa achese galamsey ya sesei Ghana mampani na adan kwakufu ado wode na konwa akora ato ano se wantumi anko a wode na konwa eto no kama yese kwa ekoso na wo bo badwafo no kokko se ye benkuma na nifa mo bia nko galamsey fo ho nkoje sika nkoye ne campaign na china akwa hye akire na wo boss hansemi so na yewra franka no dom prensa wa do agiri mrase badwani wono anso na ba badwafie ho a wono ma ye dom kase no wo maba akuta no one majority chief whip ene wodi betudwa chese no kwasemu ni wo ka pa dia wode ne nse chene yefo so wo mu ne ka ho pa ma galamsey na wo ma yese wo mbeko no iguso a ekoso na wo mu de se sono ma no sempo wo ma ye bia wo mu de ne nye dodo te se de chene yema no etie ena donkuma no ba no dani yewra to ba force kessel nso kasa ne wo se hwe hwan ne kan mu de akura mo hyeda edi nse kantam se mo beko edi etia nanso muguso eyo na we nyina nkamfu ano na achame hina wo badwafie ho yera abansuma na Kingsford Babin edi tudwa chese se ye benkum se ye nifa wonde e ka kire wo mo prenye premfa ebi se na aban na ntimi anyo adwuma yeso yo na defense minister de yeso yo wa ntimi anyo nanso ne nyina no wo kan de akire wo mo se afane ne nyina ka ho enti wo mo hweye na ebia nkwankwaje galamsey fo sika nkwaye ne campaign na ababe sunsum wo mo bo participating in the galamsey. If we take census, some of you will be there. And the people you are talking to are aware. It's not that they are not aware, they are aware.
that some of you are participating in it. So please, first desist from doing it yourself. Don't go to them for the money for your campaigns. Don't go to solicit their votes. Let them see you work. Truly, it's a disgrace that we've gone to this far. Look at the water. What's all the war who as a team? Now, when you know, Massa Con or Marco Casa and Montoma Yaba, Yademra, Ebete, Chilenomiade, until Wabo Mokoko, Samu Bianco, Uncle you and Sika, and I say, one woman could incomo, say one tomano. Ghana Sutina would draw ye name Rashabedrem, Chiamehine Yawo, Eddie to just say, I ate setting and yet Tibia, Quanemum Tim Pampa, and near what do I need Chemo, a wapra, a river, near Tano, and in so and so I would draw ye, Kahu be nine, Nam Swanteno, and my Ghana has sent of Ghana Water Company for 80 million fidias on a son of Yankasa, yet me and so at the boy Brano, and a Yakaseno and so and why a day, a wamia, I would do a woman has said no. Na enwa dagalam se ho sensem ekopie mu ewo eyemra Shebedwafono entamono ene era franka no domprɛ no to be e de man DC fo wo no ene gye takra wo gem e de ma eye dom kese no e kyerɛ sɛ wo hwɛ sɛ ne kwan a MPP aban ba ye wafɔ so na watrete ne ma ewo galamse ko ne ho a waye bi wo ma yade pa kyɛn NDC fo eno na nanu si ya peyero kelsa to forcing ya wono so ne do eda edom kuma no wono ma no kyerɛ de bai ma ya nwune ye ho mo ba ya mo disika twitwiri di ena ye task force so ena ye kwa ha se no nyina no ankosi agene Ghana enso ho na akwa atwe de ama ye ne yenko se de na debate no esi ekom na Shebedwanu se na ne sitie participating in the Galamsey. If we take census, some of you will be there. Ensure that anybody, whether you are a religious person, you are a traditional person, you are a politician, you are a flag bearer or an MP who politicizes Galamsey operations in this country, this house must take action on that person. By tomorrow, the minister should appear before Parliament to brief us what they are doing to address these serious problems. We all know now there is water shortages all over in Ghana, particularly in Kumasi, particularly in Mensia, where the running mate of MPP is coming from. If we are to look and investigate, you polluted the water more than us. You polluted the water more than us. I would want to urge all of us to pursue this matter and not make those civil society organizations helpless. It's a serious matter, Mr. Speaker. It is a serious matter. And we know this alienation is very expensive. Are we now going to process seawater to drink? It is a serious matter. Way I am not Shebedwanu pennyfo ahodo ya wonom so de die nimu and a watch as a baby and near medrone dear Edra Kosia from Pietro Bremen to onya amanyosem no emfa ento nchen won hwe enye de hia na efata ensem kroya ho and a north tom no Shebedwanu yeron monyafo Samuel Okujeto Abrakwa one so edna no to Musa Ghana Water Company na would wani kyeremu ewo enfifi mantemo poye mantemo ne miamia ahodo a wo kyerese nso ho akwache na Ghana Water for kyeremu se Galamsey ho nsebia eno enenam so ene Ghana hase no yenso no yentimi enya kwan ye wo se ye fa so no enya ema ne moatememfo se nso ye nkwade a obakoto asrese mpanyimfo nhwe na o ma asem we se nya o mo ahiade se be ya na montuo papa no obetu no ape anop mesibre. Good self may admit statements from ministers pursuant to Order 91-2. So, Mr. Speaker, I want to come under this window and make a special appeal to you to consider inviting particularly the ministers for environment and water resources on the current threat of Galamsey. The Ghana Water Limited has issued statements over the last few days that they are now finding it very difficult to process water. Indeed, in the central region, Mr. Speaker, they report that the Pra River is totally polluted and the turbidity levels have gone beyond 14,000 NTU, which is far, far higher than the
acceptable levels of about 2,000 NTU. And so they are now rationing water. There are water shortages in many communities in the central region. And Mr. Speaker, beyond the central region, it is now affecting even the capital and other parts of our country. Ewusiani pa yete nenkan wo yamrasha bedwani di ma de hye ya wo mo North Tongue about Sompa so ni din eyen monyafo Samuel Okujeto Abrakwa. Yada so a e wa amanyo senumo na kanema mpani John Dramani Mahama ogusu a wonam ene wonambono wokyena na wonambono pueye na wakopien wa ayoya no wakentampa na afa abato mpesua so eho na woni akuafo ni di nkomo na wokyese aban no ahyese sika eda contingency fund no nka wo momma no 500 million Ghana cedis na wonfa nso sa akuafo yi asene titiri wonum a ensu anto ama wono ba ya nyeyie bayira aboti semenkani saafo no ntimi mfa bi enandan wo mo ho nanso wosono na teso na anu ya covid baaye ekowie na ebinom ofra ho frontliners a wo mo kura anya adwuma ni bi wo mo de ondi ahyehye mu gisika botene agu won ho enti wo ka se sika no benya abamra se bodwafo nya anye ntomu de ebeba wo sana na mahemfo ka ho bie wo mo ebehwe ama sika no de ese edi no obia saafo no nsa beka ente sa so no made onim wo mo wokyena ne de akwa party faithfuls Frango ejuma ye de ma omo a eye oil and gas omo ntimi anye hweso omo asai no bibia ye de hye omo se bia omo asai no afi omo maka ababare yen omo ma hochire atechire yen bibia aye den omo bad luck nti metimi aka se omo bad luck nti so afi insurance to ama ye bia ni nyina asai. Make us say, more parliament. Say parliament, embeti sikebi. No more fankoto ebro ene mu ewa brochire. No more fan becheche emma equiafo. Na ye ni momo. Ye hubida. COVID time. Ye disika fi amanone edebre omo se omo nche magana fo jina. Omo de ma omo party chairman any omo women's organizers. Na we ye bie ye ni hwe sa support na omo say omo de be ma farmers no ye ntna ho emma omo ncheche emma omo party supporters chairman ni women organizers no was say nya omo de be bia ahemfo eka ho na omo kire say ne be che ene omo ni siafa ye mfa nye politics make us say meba Enfidia ya yesika yedi ato eye grader payloader ene sa enfidia ene a woti ye ne mfoni etwago no ye kane mempani John Dramani Mahama wodene ntoabo ne nam ya wo bunu Easter fa kentampo ayoya ho no kugina ya woka asansemi Ebusia ya kwayedim ewonsem ni mu akofare by Edema Media Coalition against illegal mining ye ruakena shibe wonoso akasa de tresansa na boa krama no behu so sipata so no na eyedipa na atam no edna kwa akosi wo na wade ayeye no so na ye wa na wa ye wiase wo we na sonomienu se wonom ekon kwaye mu emonsensan ene ehoma ene ya na ehuna amane Ninsem nyina wo kan so sem rasha bedwamfo no eye wankasa won pesua sofo ene kwatel eye santen ya wokoto abadema won se won kogirema wonom se beya obetimi atwe mpuntuo ede ama wonom ewo aboboa no nanso wase ene ye kasa ne nso ho akwatwe ede ama adehia no binom nanso no remu ewo mrasha bedwanu ane se ye twe ne sre ne abasa wo ho na NDC4 to men PP4 na PP4 to men DC4 yesi nya de ehia ne munya de ese na efata enu tini ye ruake na shibe etrese eba senso ho akwatwe hu na hye bedwane bia ne fie nso ni ho adehia to abama wono mo mankasa ena wo ho akwa hu ye hia mu nteno wakoto asrendi senior pipi mpanyufo ahodo ya won mo na hye bedwam seti krowe no enkwa agina eye adwen eni ba akofo tirim nteno won mo hwe na wontimi nka wonti emmomo sebe ya enso ho nsem ye no enho akwa hu ye hia mu dia ma adehia no wo bepe anop mesibredi ama wonom na anamso amane manyina so atimi akoye wa bra galamse no wonom eka bomo etuase. I remember writing an article, the article that led to the formation of the coalition. That was how many years ago? And this is how far we have come. So we need to change our modus operandi. This evening,
we had a meeting of the media coalition against Galamsey, and we're planning a few things. There are a few new things that we are going to plan. And one of them is what my brother Senanu was saying. It's about mobilizing other people. So, we will be coming to the likes of the multimedias and all of that. We'll have a press conference, but at that press conference, we're going to mobilize labor. We're going to mobilize, the religious bodies. We're going to seek, currently there's only one leader in this country who is showing the things that ought to be done. No, two, for who has shown that 3 of his chiefs involved in an illegality. And again, we forget that we have our traditional judicial system. Take them through the judicial system, sit at Asanteman, and find them guilty and punish them. Juxtapose that with what the president did. When the Minister for Lands and Natural Resources pronounced Akonta Mining as being involved in an illegality, Erastus had ample evidence to show that not only was Akonta mining within the Tanonimere Forest Reserve, but also a regulation that had been brought up brings a buffer. They were mining within the buffer close to the tunnel. You had then the Minerals Commission come to collaborate the point that the minister had said. Petition the IGP. The IGP referred the matter to the Director General CID. Up till now, when I sat on the same podium with the president at the Catholic Priest Congress and asked him what was he doing about Akonta Mine, he sat on that podium and told me that as we spoke, Akonta Mine was not involved in an illegality. And Central for Koya Wakasa Editia Galamsey no one call for a Bayera Kenneth Ashibe and I call Ekotie no. Asoya here Yensu and Sua and Afi Posoko and Samso, Ministry of Fisheries na aquaculture, Gomwa and Finfini Mantemo, Wama Quakoduma so Mebunube se Dunuma Sene, Ama Sabri, Womanyam Patamba, de Bruni friend and fingerlens no, and a Candia Hudu Womunuane, na Sadi Ombesia Yonwa, Womube du, Ama Etimia Bejaso, na Emu, and a Yura Benjamin Otu, or Nea Bankrache, Wujina Muye Bibia and watches a way I ebeno, a baby true. Edumani Ghana senentia du no yire won ho wo mo ya set ye bia emabuna aka nso benya ase edidi. Initiative from the presidency through the Ministry of Agriculture, the Aquaculture for Jobs. And with our beneficiary bia will get 1,000 fingerlings, 1,070 fingerlings, 6 bags of feed. And at Tapolino to start with. Now, in just some moment, there was a idea, I've even oversubscribed. It means that you tell do on I Jim and Omo Dawson. Now, the American match on the women when you want to come. The team be our dam honor and son was the dam in the marriage on Sunday. On find them to send Yigma. Oh, the baby na said, Bibi Bohona Junoda. Won't you want a man office? Now, me want Mamma. I want to wait in the no Akobo on my. Between 4 to 6 months we can harvest until maximum 6 months. Enti ohwe tapoli a wo mode ama na de yekoba amana de ahyem di nsu egum ne ye de mpata ama na egum o tintitin no ane mpata ama no ane wie wo mo a enya asomfa so nso e kire wani so. Sine we prove a chairman ehunde ye youth so ye de ehu hyema ebobo he nti na bigina ha ye de na ya ase ye de yan papa otu ase R&B farm so ye da ase ye na ye hye won kran de ade oda be ya mama won ka enye ho ka woda by 6 months time ye be ya esikafo ye na ye be ya esikafo ye bo so me ya adom na ye hwe ni ye ya ebedi aboy ya nkasa pa nti ye da R&B farm side ase ena ekoma onabo na ne ya ena dis ne mpemfo ye we hye mu haden na ye do biase obia yankopɔ mo bia ho ɔde na kokudru no ntumo mfa so adwen ye mbebu so ye ho na ɔde jam ye me ɔda hyensa mbebu bebre wo kroma onyadwuma ye na sabe na adwen ho ɔdam jekto te de mi office kan hyen se na ɔda to ye ma me de nhwe so na yin nie na aboya nkasa ye so ye de akompa sum wa akomapam fingerings no 1,070 ne mpemfo de man say ben ko hye dwuma se eno ye won ma enye so mfa so nso na ate se na woda mpanimfo ase ye chese won besom
na bosumi nsiachi wo modern sikafo no wafa afoforo nso adwuma mu so for be de chire ya wono so hwe sikasem so e Dr. Alex Ampabi wono akasa e de ensema to dwane ensema wo kanyina no ene se wo hwe ndisi amemmo wa brairo agediem no otua no na wo de toto esi eyeske so e de fan PP ho pade a na cha se MPP aben wa bɔ ne ho modern pa ya wo konanim e chen NDC amemmo no na wo chese sikasem ye hwehwe ase wo amafoforo sikanim na ye twe ye ho ase e wo wonom so enema ahodo no mebampu ntudwuma ahodo enwuma ahodo ya mabunu be ye na ne nyina soso no etimi atoto nso no na wo chese na dankwa kufodo no MPP ababa ye no wabeboa ayadom amasa ne ma ne nyina no ewom se enwie pe ye de na so no wabo ho moden ekwa animo pa for 12 months period. And as I stand here today, the data I have for you from July is that Ghana is still doing very well. We are trending downwards at 20.9%. This is not to say that everything is super excellent, but benchmarking from where we were, how you got there, and how we are coming, I have every single belief, sitting in the ministry, having the real data to speak to, you can trust me that this country is on the road to the pre-pandemic era. The last one I'm going to share with you on economic indicators is the trade balance. But one interesting thing I would like to share with you with this data is that in 2020, when Ghana grew by 0.5%, it was still positive. Most of our neighbors recorded negative growths. And here I'm talking about Kenya, recorded a negative 0.3%. Nigeria recorded a negative 1.9%. Zambia recorded a negative 2.9%. South Africa recorded a negative 5.9%. Were all these governments bad? Surely something might have happened, because all these countries I mentioned prior to the pandemic in 2020 all had positive growths. So Ghana recording 0.5% positive growth is a strong indication that the government did perform well in the midst of all the economic challenges. Ebusiata ho meeting bi ya ekoso ewokofodua eho enasofo be de akire ya wono hwe sikasem so Dr. Alex Ampabi okogina ya wadansem wese de kire no ahafo no Southwest na henkuru ni mankra so ewo asante mantem heya na store adan be se du no mu de jatom ba bi aja ne firi ye beto mu no Ebenezer Usu ansa wonne nani di akire pa amane aka akire wonne de mai ebe ma hai Mejo Somilia eguso hia na asa ahia wie sisi ameno kasa de mpanifo a mo hwedum jajumadi no so no etimi aye biaboa ena afi so manfo bi no mo mankan so no etimi aboa ma ejana eto store adankora ewo mankan so opposite the district assembly no wo matimi ahwe aso ano ama ejano etimi aba form na eja store dan a etimi etom ye ba ko 5 pa ni nyina so ya de say enwoma asemu mapa arahosem ba ko esa wo mukura ne say ba ko a store dan ba ko a na ka ho na ye choba maame no aye na duane aye bibia wi anke na no pai oba betwa ya atom na che say ye waton ama amanfo ni nyina eja atoma ahena sisi ameno ka say akoya hometesem ediama omanfo bi no ma wo mukodidi wo sa full joint wo no eti apamda da sisi ameno ka say de empanifo ye bia boa man sa shops a eja atoma na ye best 5 no ni nyina no yetimi adum na masisia no japade any sika na etimi ahyepa ho no so no na ya de say printing press bia no ho no wo machines double be say enum na afi so nyoma wahyehyɛ say photo shoot ne photo lab nyina so ya de say atoma no kra kyesisia no one for p kra so every wo eti akwakoya hometesem e de ama o manfo bi no ma wo mo mankran so ama wo mu de wo ahena gei na e kasa e wo mankran so anope na eja no omo se de important na de bae
Abamdada ahomache na abɔ bɛɛ sɛ dumienu ɛkɔbɔ dɔnko no ɛna gya ne tum na obi anhunu adekodeɛ pɔtea ɛkɔfa saa egya etimi baaya ɛma ne fra na mfo a na akɔakɔyɛ ahomete sɛ ma manfo bi no agya padeɛ ahwere wɔ mu ɛwɔ hɔ a kyɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa etu obi anhu adekodeɛ pɔtea ɛkɔ so wɔ ɛma egya ne baayɛ ɛma sisi ameno ka sɛ ahye egya padeɛ a kyɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa koraa Dumja adwumako no de wo ma ben wo gya na ɛho ade ho wo hwɛ petachakra mu a wo nka bibia Sabram no kase de ye ni dumja adwumadie ku a wo efri tepa eba bepie mu ase no ebo nkomo no mu kyese anokosem adekode poti a ankasa edija ne baaye no afei ene wo mu so astati eye nhwehwemu ahwa adekode poti a edija no ebaaye sanse na friends sa printing press no eya de se na weyi omo generator ewo ho etiminim se etomu no eno na kan bi ma na ehye kese bia obi anhyeda enim adekode but eja no ahyepa ma sisi na omu epe adekode poti a ekoso ma eja no etimi eto sa shops no mu ewo ho mo ebenefo ani di akire na nhwehwemu no ne yebeto dwa bia nso no fama ye na yetiefo ne ahwefo nso nya bi ndase Ebenezo usu ansa wono enebo amane de mai wa hafo ano ene na afa mankra so na obutu a arehosem asie na woto ho amane de amaye Elsia Owelis SHS eyadia arehosem bi esi wo ye nwada yede emunsem nyina edan mu na de asie nyina no ene se esuafo mienu ntawantawa ne menteme ho ase eba wonom enteme ko wi ase no na obako afasekamu a ede awowo ono akasa ne yonko ne nya ntawantawa ne boso ne mfim wo saa amasabre kasa de watina nanom ewo ensie do enwada akwada no ya wato no ne papa ni mpon babonten ebe kasa ye kyerɛkyerɛ mu kwan ye fa so kra ne ba ne wuye no wo kyerɛsɛ wanti ase na kyerɛkyerɛfo ya wo suku mu ho no wo sesa ntɔkwakyɛ ne ye kɔso nyina no na kyerɛsɛ wono mu si ho ɛna wo mabɔ mi fitan du kwa kyerɛkyerɛfo wo senka mo hwɛ nkwada no so no saa so bo no ɛna na agya no ɛne nkɔfo bi ɛwɔ ho no ɛkyerɛsɛ wode ɛbɔ akyerɛkyerɛfo no na so amama kama nsɛm ho no ɛyɛ nti no ɛnɛ anɔpɛ akyerɛkyerɛfo ye wo suku mu ho no wonom ne Sompa kaseɛfo abɔnkɔmɔ ɛkyerɛsɛ ewiase wo ho no kyerɛ kronkron na ka wo hwɛ mebusɛm tie aduonu mienu kyɛmunsia na wo se kyerɛ abɔfra no kwapa wɔn fa so na wonyina wɔn firi ho akwada te sɛ bɔde yɛ de ato gya so sɛ wandandane na wo dafa kwa wo bɛhye na wo hwɛ Ghana Education Service wonom na kyɛnkyerɛ ne code ethics awodoɔ ya wɔde aba ɛmfa akwada no ababi anka no ɛna hwɛ na wampa ne hye akwada no ne sei enti ɛbasa wo mo certificate no ɛho hia wɔn ne lanhyɛ exam se kurampo na ansa na abɛtwera wo betwa no na nya asɛm ketewa ka wo bɛbɔ ne nti no wonom so ɛbɔ mo so certificate ne ho ban sɛ wɔn kɔfa obi aba na sa aba mo obi ba ɛwɔ abla GS form yɛ mpanyinfo hwɛ wɔn so no ɛkyɛ sɛ ma ɛnyɛ sɛnti wɔn de mla ɛna wɔn mu di so no yɛsɛ wo hwɛ na wa ama wo ba ɛnso wɔ ne nkora brɛmu a ne mpanyin brɛmu no wankasa na obeso de ama na kyerɛkyerɛfo ne nsɛm nie ɛna ɔkɔtɔ sɛ akwaa no ɛtiri ɛyɛ ɛwani ɛyɛ akwaa no tiri tijafo deɛ yɛkyekyɛ yɛn nsa sɛbi akwaa yɛ bɔnna ho tiɛ no kora na mada nea ɛba yɛ so no ɔkɔkyɛ bi a yɛsi a meyɛ nti wotiri kɔkye akwaa pa sɛbi wɔne wa na ɔno yi ɛna ɔbɛka ɔne kan na ɔno yɛbɛka obi a ɔno bi ɛna yɛbɛbɔ yɛbɛyɛ wɔ no ekwa no ɛyɛ ẹgbẹ́ òun sẹ́ ọdún sáà fún yìí ọba ṣe yẹ kíkà. àfọwọ́ sọ sọ máa ń ṣe àkọ́rọ́ bí sí skul wọn náà náà fọ́nrẹ́ bí ẹ̀mí àti ẹ̀ṣẹ̀ fún ẹ̀mí sọ because ọba government láti yìí mi yóò fi yẹn sẹ́nu. èsì ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan àwọn èdè yẹn náà yẹ kọ́ discipline school pa àti yẹsì ẹ̀ náà ló ń tọ́ mi náà ẹ̀ sì sẹ́nu. ní kàdìdà ọmọ tó ìbí ẹ̀ ti tí wọ́n bá tá a dé gbèsè ọmọ òní táìmù ọ̀sọ̀. In the night for a week, sanity basket more ma be at the mouth and will be a apology and I said, the authority. Your one in your order from about say, I say, I won't allow school when I didn't get I call my need to go now, you know, come see the two quarter, I could follow the quarter, and only the root of all these things because Bible say abandon our friends, and now in the Edition minister, so a person is in Canada, no poor. Time also the track Canadian, or Sen. You also become traveling in this school, effort in this school. You can be alcohol and then others, and then they are telling the children play. You have to take it to home by and bomb.
obi odi abaye go obi anu ka tro ma me ene omo from the office na you do asama ye be ana anamo ayi be tu afa the matter. Ebusia church for year wo my Ghana mo asenu no ntro do ne ntro da so de asie wo well senior high school ho no e na wonom so afa so a wo de ensem no atudwa sa ne se ya chekere won se gu wanchintin sem bi se no e ya wo ye bibia wo ho anhye da enye yesa na mizo free drink ni 5G mizan sem ne ye wo reho sa na misrawo e ya no wanya bi na ho aye hye na bibia so akoye di ama authentic shop bia no benya bi wo yankase anu abamu nso e na ye chinchim ti ahode chapo apomoden Emma 0246 270229 221 Pachomo Fancheme 0246 270221 na manager Silas Watimi Abreu bi baby awo na eno actually 21st can the sciatica expert ese yen kan show say to asentini ye fa ho na afa wo srem mu aties 1 and 2 ekosi wo nantini ho no wo de tutu atwetwe ye wo ya eye sciatica yade no na no aduro no eye 21st can kenko a na won sabeka e de afi 15 branches eno abiebie wo mama fa na nyina wose yen kan show say yade bia wo say mu de obrebo mu de wahera wo mu de anasa wo yefru mu de ha wo bia 15 branches no wo chem baby obepa no aduro de ama na ahoto ne akwa ho san etimi aye wo de 0540 311311 na ene wadi Europe tour no hye so wate asemo e wo South Africa no nti wo Johannesburg wo Switzerland na se Zimbabwe afa kwanya iso na etimi Fred doctors na se wasapi wo mo na ebook appointment no ntimi emehwemo e 0244 915 116 0244 915-116 na watimi abo wupunomo anasa ubomu anu watimi ebio 3 Eba Center say yen kan cho sa yem team koko eni sisi yade nko ade a na eduro ba ko pe eye 3A co capsules ena wade abedwa man so eduro we enkenti no baby biara opese okobia betimi anom na watimi akodi ujuma colonel keba dani heba misty eni apidank ubenya ne doso pomo ede efri won chechemu bia bro media iso no wo fresh 0546 107 107 0546 107 107 for akwanto ho seminar ekodan express group na wontimi emfa wontu fa dadia no mode be kwakodro asundue mu so okosua de okoto ahomesua so anase bia okodi pa wo ho ebie so a wode no bia wo kwa akosra wo bi na abade wo kọ akwanto makwakoye bia no wo se wato ne nkrabata na hyeta kumasi ase no na safu labor runabout na wonsa ebeka no bamade friend 0249 000448 and 0508 111343 cloud internet who pay internet ye be quantum so awoda so na ne bo for dia Mr. A cloud internet top high love FM dino share ni mu ho na wonsa beka no na obambo ho nsem so bi te CCTV camera installation no wode koja na obehwe na wode hu dwuma e dia mount 0202 699 110 OCP Ghana Limited fertilizer papa ya wade abedwa man so enie o se yen kan cho se wudua atoko awio anase mo ebro ene patra yo dia wadaro mafo ni chiremo agrochemical shop bia na ekwaje wonom OCP fertilizer ne bi na entimi mo asebe ya wo no baye no obete na bribra na sika so etimi abobotom wo man ye 0555 909437 and 0555 909433 busia yenum so na yentwa ye homra sesia ye ba nsem no dodo na e na aka kira ye de bepim so 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no
sciatica and a stroke so the qua diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 that's a 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Afuyi afuye na saduru hobie mu enti wo dwedwe fertilizer afiwe ubeyusu ana esanse afra se fertilizer wotoye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso ema woboka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ayuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia yeton kuayon yoma e wo man Ghana mu enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yekina homa Ghana and Africa biayo Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so ko abrochiro Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otedi musa no. Oh, Express Group adarmenti according to IF4. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and say visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma so obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals.
buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Akatuapa. Emma Akatuapa mpa yedawase esamu akwaba se watwen yen. Yeto ansam no so na medoko ahafa no Southwest hwa na migina mankraso ne ahenkro no. Adepamfo ewo ho wo mapon won ho titiri won ma ekokogye ntete no. We ya de etoso aduasa enam saa so ema parliamentary candidate Edema Chine Yamanyoku no Honorable Abubakar Sadiq ekwase bi ekokasai na ne nkomodie mu na ode tudwa chese se wo moto abama no no obeye wo mo mrase bedwani na enu achi wo mo san to aba no Edema Era John Dramani Mahama no obeye mempania saa de pam ene wonu mesu adwuma hairdresser for carpenter electricians de nyina no wo mo de be kan hyehye no ho na fe akwa TVET mu na ekwahye mu sanso a ombako ni free wontua kapre aban na beye ho adwuma nyina na wo kyerɛkyerɛ mu sei de kyerɛ wo mo bra wogina simpie so Honorable Abubakar Sadiq ene wonu mu a epon won ho na ya tuhyiregu wo mo so edidi nkomo na o kyese adesua nya adewa na we nyina echi no se de afire SHS wo ho na wonu ma ekọ adeji na me say sambra because maybe by John Dramani Mahama Ghana for John Dramani Mahama say yambo ada oba or the free apprenticeship program that free apprenticeship program in our program here Ghana hano say your money here school ebi etwaso omo motwaso no abai esa omo fees no abai esa omo fees e John Dramani Mahama say yami boa na oba mo amusu adwuma no so no abai esa fees dia e wo say mo amusu adwuma no master bia ya ofa esa na e presa no John Dramani Mahama editina ewie no na chichirani Edema Chine Yamanyoku no Honorable Eric Dapa ye frene chairman Bruni wona nso to aso a chese se wo moto aba machine ya wo mato amayidie na Abubakar Sadiq all parliament na odin putu ma bra ye ma omo power dey Shabu, let's go. Me no more than 2 presidents. Let's have a mission president. Yeah, when I'm we bra na wonu ma epamade epon won ho na ayete se NDC campaign no a wo mu yezu eyeza na wi eyewra Francis Apia wono eneba manyimu a atelafo eko ni nyina otua wo ma no wogire mu edase na wosande afutuo wetu a won so mutaya etechire emere graduation ba na sele me ya bede diama obi ote ho no mokwa na on page maye no na wo hu mpaso a wo adwuma so je present mu ma omuhu kwanya nkwana fa so no mu si adwuma no modern ba mu de yeye na adofo na mo so e ba no so ba behu odum ne behu makodi adanse wa bonten ama won no ne nam basa no so no apa adwuma aye ba so no kaka meka e de afa ho ne se abane betimi aboa yen ama yene ayen so entima nkosu a na se ku so entimi anko ye ni mo no yen so yesu adwuma betima so ya sene wo ewi a shop sem mpidi e de be adwuma ene ho ene ma eno Era Francis Apia won na ba oman mu a adepamfo nkambo muku no
otua wo ma no na wokokasa wo mankra so dwumadi yase ye tu fa so kwode bresia moya woto ne nsem ojabonde ne achemu atoye mantem na tuapemu Edemaye John Dramani Mahama Professor Jane na Opoku Ajiman wono so edento obo ahihye so e wonpotem yenko yenua bema Evans Kofi anan e wa ahoma no so na wo moye nkyeremu sede be ya ma me bedru ho no ehefa ene hen ene wode nani eche dwumadi ben pote ene oba beka ho asem menua wotime kan wie ma ya no wase emo akwaba yo menua mejo so na wie eba atoy mantem yo boy nkyeremu Evans yenyanti ese Professor Jane aba be pie mo e wo ho hefa no wode nani eche ene nsemben ene wode nam menua beda se e wo Sompa TV mi chain lete fo ne ahwefo a mo hwe Sompa TV a mo tie Sompa radio enokwe andra na yan manpain dada John Dramani Mahama a ono asutu Frank Adama oye NDC amayekuno ne chitania your friend oye Professor Nana Jane Adman oba takwade aba trementema na ndura osana plona so oye takwa ensoaye municipality okwa no kokosi a market women a mo takwa na ensebode to menim say o ma to aba ajama oye MPP amayekuno for 24 good years and so wamudwa no sanetia na eti nti why na do say yakopan ya adoma say to abama oye John Dramani Mahama oba aba no say dwa no ajama omo ena ofio no say na nani so sand to Hunter West ona ni Hunter West so kopie ko ye fa no funko also fishing community also ko no ni afofo na hia na so to mu ni say premise abla John Dramani Mahama oye amampena owo aben so no oba ye no premise na ochama obi anya bi MPP onye no MPP onye no NDC obi anya bi pepepe ena oforo ne na chemu oye wasa manso e woso okosia ayemfo na odi tu omenim say e fansen so yakopan ya adoma mtu abama na omo kwan a owo wasa manso e de ba mpo ho ekwani hina obhwe no wa ni hina ba ama omo apa na andra do wie na hina ye kofi anope na essential asibio yesase 10 o'clock yeko bia ye friend sama constituency also okokesi sama for so on ayemfo ni edidi nkomo o cheche ayemfo no na afi no okoda ba ho one ono akaka de ba ho na asomkoto oma amwo oye sama constituency ojo akoto omu ni ye fi oso ye besa akokodo prom bia no hori yaso iskadi katan constituency ye fi oso ye fi iskadi katan constituency na ekokowie ewo secondary constituency if you are maybe your secondary constituency if you also I am China in the maybe your secondary constituency kwa ate for any kwotwe wi sia hwene santamo edinachi de be free ne nante ene mo so atofom bia wo de amaye ne etie for why ebusia Yadas Evans Kofi anan ene ton credit free atoye mantemo ede ema ye no kwantentin bia no ebusia ya ne kowie ewo aboboa no dodo adwa obakofo ntena so nchenti hasenom ene awia premto breakers ye ne yede sie ne yede emu aseda kese pa ede amaye rasante ye boa Benedict wono ene semufo panyi kokọ Veronica Jando Evergreen mama ene tena fidie ne chichinchim ne from mama ya wasa kruche nsem ne bigu krata so akosia so mo aso dela na naire Mrs. Japan no so boy ya Grace Adepa and Grace nsem ne nyina ma social media handles no ene Facebook YouTube ene TikTok no hu ye ewo ho Mr. Enim senior technician boy yes Sansona Ransford and eye bema safo kantanka na MC afo ne nyina no ye beda wonom ase Sompa TV MC ho Mr. Dave ekoba jase sempremo ne Prince wonom so eboa ye enuanom benu ya ye ya no ebegu ensemi ho ase wede mammo no edi amedeje so eye ohene ire mame ekua yeboa esiama bronya me nua bema ejapia apam dada yes sorry so ama Sompa komodwumedie no so mame odi atoa so amamu Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old